ya ndi indyarya nawe uburiyo hari uburyo ubamo indyarya umuntu akabonamo ko umubereye indyarya ariko wanashaka atari kumva kuri mubi cyane ariko kumva ko ikintu mubwiye harimo uburyarya ya ubwesikoro ububeshi uburyarya bukubiyemo ibintu byinshi cyane ugasanga mu gihe umuntu ashaka kubwira mashaka kubona mu yuko ni indyarya mugabo wamubwiye ukuri ya niyo mpamvu nakwita ijambo indyarya byatujemo umwanya munini cyane reka dukorere ku ndyarya seri iyi seri twita indyarya seri kandi twasanze ntabwo wamara iminota. This is SU TV yana Sunday Umoja TV bwa mu misuzu duhabwira bya biganiro byoshe cyane zo koma bisanga kuri Sunday Umoja TV murabona ko igihe cyose twama tubazanira ibintu bishasha haba mareresi haba mu ndirimbo haba mu barimba indirimbo zitandukanye cyane byose zo koma bisanga kuri Sunday Umoja TV murabona kuri uno mwanya turi kumwe n'umutumire asanzwe kina mareresi muri GFIC nimba ntihenze araza kubitubwira neza ariko rero havufise ibintu byinshi tuguma tuvugane gato umwanya muto nivyo tuguma kurikirane gato cyane tubasabye kudutega amatwi n'ijisho ndetse nimwe kugira subscribe kuri channel yacu ya Sunday Umoja TV avuye kutuvuga byinshi cyane reka tubanze kumusabe iyi president naho dusanzwe tumuzi hari byo byose hari abatamuzi hariho abamuzi ku izina ryo mu mareresi cyangwa mu biki bros yeah salama mareresi ntimumenye ngo mufite amazina menshi nico gituma tutabamenya amazina yiwanyu ukasaba ku iyi president uvuze kuri amazina ni menshi ariko ku mazina niyo nkuru Dani ku ndyarya seri muramenyereye ica kuri NDYARYA channel ya NDYARYA ndibaza niyo filime ndi gukora kugira ku isaha iri kubica bigacika iri kudomina ibirimwe neza hama ndabaramukije. Okay, tugiye kuri page ya NDYARYA tukaja kuri GFIC ivyo bintu bitandukaniye ibyo bintu sinzi nkandi wabere nuzobyisigura je ntacyo nashaka kwisigura kuko nimba ari GFIC sinzi niuzi izo ndome ico zisigura n'impamvu yazigize uko je nta birebire no bivuga ko ya Mungeye seri uraboneka cyane mungeye seri imaze imisi iri ko trending ku ma réseaux sociaux byose raza kubitubwira ahantu biri igeze kuri episode seri ya 9 nefu hagira uko disa ahubwo ejo hirya ejo guri nefu ya reka tubabwire ko igira ariko disi kuko iki kigano kizoja ko ariho disi tuvuge ko ariko disi kuko nefu zaragiye kuzibuza abatarayira bamurashobora kujya kuyira kuri page batararabase indyarya seri musimbire kuri channel ya Abel Ndowayo indyarya seri episode ya 9 amaze gushika ko ubu tuvuganiriko kandi imeze neza cyane ya seri ifisa kayitwara kagote ke mu ijambo rimwe indyarya seri indyarya seri ni cyumviro twiyumviye turi abantu babiri nkuko mubibona twari cyane jewe na NDYARYA turiyumvira ati kuki abantu bose mu isi umenga ntibari guhuza biva ku cyabantu bose babaye indyarya twiyumvira ko kantu reka dukorere ku ndyarya gatoyi nikoro kuvuga reka dukore seri indyarya seri twasanze umwana umukecuru umutama bose bisanga mu icyo kintu indyarya seri ya ndi indyarya nawe uburiyo hari uburyo ubamo indyarya umuntu akabonamo ko umubereye indyarya ariko wanashaka atari kumva kuri mubi cyane ariko kumva ko ikintu mubwiye harimo uburyarya ya ubwesikoro ububeshi uburyarya bukubiyemo ibintu byinshi cyane ugasanga mu gihe umuntu ashaka kubwira mashaka kubona mu yuko ni indyarya mugabo wamubwiye ukuri ya niyo mpamvu nakwita ijambo indyarya byatujemo umwanya munini cyane reka dukorere ku ndyarya seri iyi seri twita indyarya seri kandi twasanze ntabwo wamara iminota 10-15 mu bantu tumvise ijambo indyarya indyarya rero umva nyine izo habi biri indyarya tugiye mu restaurant tugiye mu masengero tuzusangayo indyarya mugabo rero ahantu ntemerera ni hamwe ni kumwemeje kububwira ati indyarya ndashaka kubwira ati indyarya kandi wowe wambwiye ukuri wambwiye nyine ahantu hagaze bien wahagaze mugabo abantu bakavuga yuko uri indyarya ibyo byose muri iyo seri wanyu hariho sene umuntu aza kwitwa indyarya kandi ari mukuri bivana nuko umuntu abifata no kuna byakira nkuvuze kubwira ibintu ukaza kugira amakenga ati
ubu ntiyaba mbeshe cyangwa mugabo ameze nk'indyarya no kuvuga ndamubona urumva ku kajambo kaba kagarutse twebwe nta birebire twiyumviye ko twashatse ijambo rinyaruka cyane kumvikana indyarya ahantu hose barikoresha nibwo buryo twaritoyemo ntacyo twisunze ntabo hari ukuntu bavanga basani ngo usanga basari barakina ku bintu cyabaka ririmba ku bintu ku bantu bafitanye ibibazo no twebwe twisunze ku ijambo ririho kwinosi indyarya ariko nta nabandi bafitanye ibibazo nta no mbigira je kusinza abanya nka sinzi nimba bahari bakana ko ndi indyarya nta ngorane burya na Yesu yaje kwinosi baramwanka ingorane ziraba nyinshi kandi ari mukuri nukuvuga rero nta muntu wo bonga buri bibazo caga burabansi canka abure abakunzi biwe uje ko nta mwansi ugira ntiwo buri kwisi so bakunzi ufise abakunzi gusa birabaho reka umviriza ntimumbeshe hariho abo wanka mu muco make nawo hariho abo wanka no kuvuga bifate hari bariho kwisi hari ukuntu hashika nakubajije je nk'ubu ndanka satani ko niwo mwanzi w'ibyiza umuntu satani n'umuntu none tuvuga umuntu abantu satani agendera mu bantu ntabwo uramubona n'amaso ku maso niyo mpamvu rero mvuze ngo nta muntu nanka cyangwa nyanke nanje biranshikira ndi umuntu gusa iyo twankanye n'umuntu mbigira kanya gato cyane ngaca nyaruka nkamuraba tugasaba na parodio bigahera kuko je sinshaka bifu n'umuntu bifu umuntu ayigirana n'igifu tumbo ya okay nayibonye cyane Dani dusube mu buzima bw'inyuma gato inyuma ya filme no hagati ya filme ivyo bintu bibiri kuri ondazi yuko ubuzima bwiwawe usanze utigita ahandi uku no muri filme ndazi ko ivyo bintu usanzwe bigoye cyane gukoresha kuri wowe Dani ukora uwo mwanya ufata gute mbe Dani mu mwaka ashobora gukina filme zingana mu buzima busanzwe ibi bintu bya cinema ushaka kubikora neza ntabwo bisaba ko bibangikanya n'ibindi bintu ndibuka jewe ntangura cinema nakora jenize ibi bya electronique donc reka mvuge ko mu technicien kugira ngo byumve neza ariko ngasanga umunsi wa tournage abantu baje banyugarije abana bayicaye ngaho tugire dufashe sanga rimwe ndi kuri terena nagiye kumanika ibintu nk'ibyo nakora mu bintu ubona hari ibintu umuntu akora ukabona ko ibyo bintu bibangikanije n'ibindi bidakunda kugira ukore cinema ibangikanye n'ibindi ni urugamba rukomeye cyane ariko biri kose turagerageza kandi ndagerageza vraiment mu nguma nk'abafanzi banyise ndabahemukira ariko uko biri kose cinema ibangikanye n'ikindi kintu uboneka rimwe mu mezi 6 aharo tuba twapambanye mu buzi bwacu tukabwiyamburaho gatoyi tukabushyiramo ingufu nke cyane kugira cinema iguma ibone nk'iyi seri iyi ndyarya seri nsamaye gatoyi kuko urabona navuga kuva ku nigenda yandika navuga nkanagerageza kwegera director kugira mu bwete yitwara kuko wanditse inkuru uba ugomba kuba hafi yayo kugira n'ubwo uri kwa acting igenda imeze fresh urumva rero nkubisaka guhe gatoyi mwoyibura indyarya seri seri rero je ndizera neza ko seri ari ikintu cyambere kigoye gukora mu gihe ufise ibindi bintu uri kurakora muga nizera ko film ushobora kuyikora ubangikanije n'ibyo bindi kaza kuvuga ati okay weekend zokina sene 5 samedi 5 dimanche 5 hama mu mezi 2 film zo bisohoza mu kibazo mbaje cyuko uwo bibangikanya n'ibindi bintu aka kazi ka cinema ni kotunga umuntu udatarashije ku ruhande ngo urabe ikindi kintu ukora ntabwo cinema ndundi rabasha ko yatunga umuntu abiho neza nk'umusare kuvuga hari amafaranga dukura mu bindi dukora ku ruhande rero Dani aho nyene hari imyidogo myinshi cyane mu bakinyi b'amareresi turabiye ko bakinyi b'amareresi n'abaririmbyi cyangwa abakora utundi tuntu mu bakinyi b'amareresi hari imyidogo n'amahera ni kubera iki ibibazo bizokwama ko twebwe niba turi muri cinema tuyijemo abandi barayidutanze ntabwo twakwifata ngo tuce kwigeranya nka akarero nko mu Rwanda urabona ntuze yaho ibikorwa byo muri cinema byarateye imbere abenshi barabafasha leta irabafasha ama sponsor aturuka hanze bakayaronka ko bayimaze umwanya munini cyane ngaha rero mu kubijamo cinema navuga ko ndi mu bambere batanguje cinema ndundi kuko ndabye nkabibaho nayikoze muri 2016 usubiye inyuma hari filime nakinyemo nimba bayita umwana w'ingozi nimba bayita niyo bita marusha sinzi ni nyinshi hari nizo ntazi na channel ziriko navuga ko cinema ndundi nayitanguye mu bambere
sawa ni nanje natanguje iseri aha mu Burundi iyo bibaho seri nije nayitanguje urana bagasore bakere bisangamani bavuye wanje mu gukina muri bibaho nk'umuntu ashatse kuyiraba iyo bibaho yoja ku Nkinzo TV hariho ni Nkinzo TV y'ingozi ya Joachim Smith irya Nkinzo TV no natangiye gukorera ko mu nyuma rabiza bari kumwe barahindukana birayanga ariko twebwe ntago twashinja ya injya bo hajemo akantu katameze fresh ariko ntabwo nakwita kari uburyarya kuko karabasambuye je kuri social media sinjya nishimira kuvuga ibintu nk'ibyo kuko uno munsi ni indyarya urya we uri indyarya nanjye ejo nzobayo bivanye n'impamvu runaka kwa hiyo nka Joachim yiyumva amahoro n'abakinnyi gusa ndabona bagoma bahara sinzi Joachim rarabe neza abahungu indyarya abo bantu bawe ni hatari kuzomukina Joachim n'umuntu twatanguranye gukorana mbona ko ari umwana ufite ishaka ndarabafise mu mutwe ndavuga ati boreka ko afise mu mutwe nanje nkambona ko nafise umutaye reka dukore kandi byaragenze fresh hari benshi twaramuye hari abakobwa babaye ba Mika barya ba Krisi bajya n'abakobwa twaramuye muri sinema ndundi kandi bari kubikora neza ibyo rero Jesse nicuza gukora ngo amafaranga yanje yagiye kunuko bikino no ahubwo ndarabe nibiyumvira ko hari cyo nabona narakoze nabo bazofasha abandi ubu rero tugeze ku indyarya seri kuri Abel Nduwayo ubujyaje burabandanya hirya no hino ubujyaje buva ku mahera kenshi no kuvuga inosi abantu ikintu bapfa nk'ubu reka ngwe nk'akarorero abantu badashonje mvuge ngo noza kubwira nawe ko nshonje sinshonje ntanzara mfise hari umusare uvuze ngo azicwa ngishwe n'inzara ngarashonje aho yababesha abasari babura amahera menshi ariko kwicwa n'inzara gusonza ntibibaho cyo ndakibakaniye nta musare usonza ngishwe n'inzara ahubwo abura amahera mwashaka nyine amugiro uwo yifuza ariko ntanzara imwica nukuvuga rero tuvuze ku buryarya waruvuze ati kuki byama byabaye kuki induru zamazabaye induru nibihangana umuntu wese cyane muri sinema ndundi niyo turi umuntu uri kuvuga ari kuzana induru muri sinema azana uburyarya iki nabarindiriye akore gato none je nimba natanguje sinema navuga ko natanguje amaseri mu Burundi nkaba nta kintu ndaronka wowe uje mejo ndanakuzanye ugiye kuri social media ngo parara je ndacyagenda n'amaguru na miguru vuvu urambona nije nabitanguje ndibaza ndacyakorera birimana nkorera hose ahantu hashoboka kuko je kuri karanga muntu yanje ntago handitse ko nzokora mu ntari imwe cyamwe ngomba gukora mu gihugu cyose cy'u Burundi uri gutanga message ahubwo kanasohoka ukaja no karengana nibi ukaja mu bindi bihugu ugatanga message sinzi umugisha wo tuzohurira ariko nanje amahera muri sinema narayabuze uwo muntu uza kuzana ibibazo ngo muri serivane bamuhamahera je bibaho barankwe nk'amahera ashika mu miliyoni 9,300 mbaza umwanya abakinyi ko byarashika umuntu akabambika kabakotera ibi ngo n'amaperike ibiki ona ko imodoka zarabaye impuzu nakiranye muri bibaho nizo nakota iyo nambara umunsi ejo siyo nambara nukuvuga naragerageje vraiment niba basha Dani n'umustar sindi kubabesha bagende barabe bibaho barayibona ko iri na defera izo ndi gukora kano kanya ko bibona yikoze mfise amafaranga ariko izo ndi gukora kano kanya bana sinzi ndarembye kabisa kandi bijya film uko biri kose haba hagomba kubona akantu ko kwiyemera ariko ubu ndarembye muze muri hangana byaranca ariko rero bavuga ngo kwango hari abo ibintu bavuga ngo kukirengazuba urabyumva kirengazuba kirengazuba ntacyo nzi ikirengazuba ntacyo nzi kirengazuba ryo yurariye iyi zuba ndarizi no kurenga izuba ko rirenga ndaribona ikirengazuba ntacyo mu marembera hajye ni abantu batangwa kurwa kandi haba hageze ku inoti nziza reka wowe rero upambane hirya inoti irashobora kwinjira Dani tukamubona mu gipira mu kiduga mu kizu cyiza mu kirane byose ndazi kuvyizera ndazi kudapambana ku by'ubusabusa bo je sinye ncika inguvu kuko sinema nyiza mu sineje mu ndondera amahera urumva ko nayitanguje nshiramo amahera n'abantu bambaza ati ibyo bintu urimo bizogarukira birimo biro gutwara amahera hebana n'ibyo bintu ukora akazi wa muntu ndibuka je nugaye narugara
abantu bakamamagara ingu dukorera ibi je bya ndazi gukora byinshi ibintu by'amateleviziyo ibintu by'amaradiyo cyumva ndi umutekinisiye wuzuye ariko hari impano numva indimo yindi ati cyenda shaka gukina film ndabikora kandi byaragenze fresh ko mbyifuza ndashima Imana hoshitse muri cinema ndundi kuko n'urugamba rukomeye naragwanye cyane ko mbeshitse ngaha nimba naratanguriye birimani nkaba nshitse muri capitale kandi nkabona kandi ndi kubikumbirimo neza ndabibona numva no gushimira Imana vraiment reka dushimire Abeli yakuzanye muri capitale navuga yubahwe ariko reka dusubire inyuma gatoyi igihe cyose uzumva ko ufise indoto zo gushika ahantu ari hose burya ni Imana muri kumwe hafi reka nkagerekeho mvuga Imana ko yakoreye muri Abeli Nduwayo tukimara kuyaga bwa mbere akiyumva ko twafatanya gukora cinema ubu tukaba tubirimo neza kuko ye bitaba Imana ntibyari gukunda nabantu bakeye bahuza ugasanga maranya amezi 3 4 Abeli tumaranya amezi 6 dukorana cinema ni twatanguranye cinema yo bita impembo y'ikuzimu mu nyuma dukorana yo bita inkoni ya mukeba mu nyuma dukorana yo bita bajaje seri ubu turimo turakorana NDYARYA seri sha nta kabazo karavuka urumva rero kubyo genda kose bwa buryajya twebwe hagati yacu ntabwo ntiburaza kabisa abadukurikira tuvuga yuko ati butazoba kuko turabantu uburyarya baburaho nyine hafi na hafi kuko y'abantu babirimo neza satana bari ku ruhande ariko uraba n'ikintu ukora barya abantu ndabatandukanye zijya nguvu ni nyinshi reka nzitatanye umwanya n'umwanya rero buzozamo uburyarya ariko ntabwo buraza kabisa kandi ntabwo nifuza kuko ndabya Abeli Abeli n'umwana mwiza sinzi ko azompinduka kereka rigenda muhindutsa ahubwo kuko Abeli ntavuga Abeli ujyo navuga Abeli ntavuga avuga kindi avoya ibimugo yari inumira bugera abantu bari kumwe abagabo bundi bari kumwe babiri batandukanye nuko waba uri kumwe n'umukobwa ibibazo bivutse so ko tutagira ibibazo tudahora tugorane mu kazi hako turegerana tukabikemura. Okay, good. Ndutse n'abasozera ikiganiro cyatwe na Dani natubwiye ibintu byinshi cyane natubwiye indyarya natubwiye mbere yavuze Birimani ifilime ya Birimani bibaho yatanguye gukina kera filme mu Burundi ariko no baracyapambana cyarondera noneho abafanze mu byumve nubwo ndi mu marembera byanze sindababesha byanze kabisa ndahamya ko nta muntu undusha ama video ya cinema mu Burundi so kwiyemera naba narakinyemo ariko urumva nyine nanjye byantwaye agafaranga impamvu ngenda n'amaguru ku oya ntacyo bizoza amafaranga nashize muri cinema ariko ntabwo ni siniga cyane irya message ari ikene ko ndayitanga kumbure usanga nibikunda buke bizompera kuko nabitanguye mbere Okay, gadushimire Dani avuye yuko ari mu marembera nanje marembera rya mbenda cyumva ariko arabegwa Dani n'umustar yambara nk'umustar yambara nk'iki naho yavuze ngo ararembye ntarembye si byatari kandi yavuze ko dashobora gusonda ntanzara afise kabisa mbona ko umutama wi fresh air maving ubwanwa 040 byose urako bipanze neza Dani tugusabe utubwira ahantu twosanga ibikorwa byo biko birabera kuko byo byose hariho peut-être abato babikwikiranye neza ubitubwire hama duse n'abasozera kujya mu kanya ya murakoze bakunzi ba filime ndundi ubu ngubu ise nabandi gukora iyo NDYARYA seri iri kuri Nduwayo Abeli wanditsemo Nduwayo Abeli uko biri kose ucuyibona hama gacu simbira ku Irondo TV naho ibikorwa byacu biriho hama ushaka ibikorwa natanguriye ko uja ku Nkinzo TV ariko ntukibagire gukora subscribe comment namambwira abantu ti comment buryo bikeneje comment irama ikintu umva zijya message ubona sijya ziguha aho maze gushika naho uri kugana uri kubikora neza babikwerekera harya nyine kiye mwanditse ndaryoherwa n'uwandika bibi ndamwemera sana so ndibaza byari ibyo Okay, turabanza tubashimira dushimira kandi cyane abakunzi ba Bireresi Ndundi ndetse n'abakina Ireresi mu gihugu cyacu Burundi ntibaruha ntibadebukirwa ariko tuzere neza ko ejo bazoba bari ahandi hantu basanzwe bize tubashimira no kubasaba mugire subscribe hajya hose yababwiye ndetse no kuri NDYARYA TV ciao ariko gatoyi mwihangana nje nabi
ariko ntibibagire no kudushigikira wana rega no kudushigikira aba diaspora mwubaho mumeze fresh ariko so karagaciyemo murambabari utarinda moto sawa kwa kubaramutsa ndashaka gushimira umugabo muri aho twahuye mu mpera y'umwaka wa 2010 2020 niho twamenyanye umugabo bita Bahate Simo ari muri Australia no mugabo twahuye ari mu yari ngo mwinondwe nyine Noel yegereje yarambira umwana mwiza vraiment sinyanumva ko noje imbere ya Shomedi nkaya ntamushimiye yarankoreye akantu kameze fresh katari kabi nubwo mu nyuma kavuyemo ibibazo byinshi ariko kabisa ari mu diaspora nubaha mutama wubahwe nanjye ndabasezeye ciao